I, William Samoei Ruto. Riria President William Ruto oire matamu ma wathani tariki 13 mweri wa kenda mwaka wa 2022 ari ihinda ria ngemi nduhio na mbugererio na bururi ukihana ta wagia na mwihoko mweru. A village boy has become the president of Kenya. Dagika nini thutha wa kuria mwihitwa ndumiriri iria President Ruto aheanire kuri bururi yari na ciiraniro nyingi guku nayo ya munini wake Rigathi Gachagua yari ya kuorota thirikari ya Jubilee ni undu wa itumi ngurani na kuonania ati mathina maria bururi wari na mo ihinda-ini riu maumanite na thirikari iyo. My administration will scale up the budgetary allocation to the judiciary by an additional 3 billion shillings annually for the next 5 years. We have come to the treasury and the coffers are empty. We have to start from scratch. No guikia maitho na thutha miaka iri ya wathani wa Kenya Kwanza mwihoko uria Kenya mari naguo hana totakinyanire guku nayo thirikari kugerera mwaria wayo Isaac Mwaura ikionekana terathio na mbere na kuheana itumi cia kiria kigiretie ciraniro ici cihinge. Pia ilikuwa ni wakati wa kiangazi kikubwa na pia kulikuwa na bado yale madhara ya COVID-19. Na thutha wa kugia na mweke wa gucenjia moritu maya miaka iri thutha ucio bica iria ikoretwo ikiyumiria ni ya Kenya maihuirwo ni matukuya mirurungano ya gutetia thirikari ikiyumiria mahinda kwa mahinda kuona arigitani ni maigire mirothi thiku 56 mirurungano ya arutani na ya aruti wira iharo-ini cia ndege. How is it impossible to find 1.2 billion? Yet you knew that this is the number of interns coming out of school. Kile tu ningependa kuwarai wa Kenya wakuwe ni watu wenye subra. President Ruto niwe wa mbere hari president aria manatungata guku bururi-ini gwikora ari hatikaini ya kwaga kuhuthira watho wa kigina uria uthondeketwo rungu rwake. Amu watho wa kigina wa mwaka wa 2023 na 2024 ni warehire urugari na mirurungano iria yacungiriirio ni mung'ethaniro na muthia watho ucio ugitwarwo igoti-ini na igoti tugiru riu nirio rietereirwo kuheana riathani ria kana watho ucio ni ubatie ni kuhuthika kana ca guku naguo watho wa kigina wa mwaka wa 2024 na 2025 ugiteanirio ni president thutha wa mirurungano iria yatongoririo ni mumo wa Gen Z na macungirerio ari ni nginyagia gubunjwo kwa ndudu ya minister na mateta megie mawatho maya meri mari ni ati a Kenya ni mahinyagiririo ni magoti. I concede and therefore I will not sign the 2024 finance bill. Tibabu iko juu, madawa kuna, tunatafuta kwa hospitali za kipekee. Kila ambaye mafuta petroli imepanda juu. So hatuna mwananchi tumenyanyaswa. Imekuwa ni miaka miwili ambayo imekuwa na matukio mbalimbali. Hamwe na mibango ingi ya thirikari iria twaritwo igoti-ini ni kurugamio gwa giturwa kia CAS icunjĩ imwe cia watho wa waki wa nyumba cia raithi kurugamio. Mawatho mana ma mubango mweru wa ugima wa mwiri wa SHIF magitwarwo igoti-ini gatagati-ini ka mangi. Actually we have honored more court orders. We've obeyed them more and judgments than any other administration that I know of. It's really commendable. Let's not just pigeonhole to maybe one or two incidences. Kuringithania na thirikari cia na hau gabere, President William Ruto ni aronekanire gutindikwo ni uteti wa mung'ethaniro na ihinda rinini muno thutha wa kuoya thirikari na ararigiriirie na kugaya thirikari yake kuri mutongoria wa ODM Raila Odinga. We would follow the route of dialogue, Working together for us to address the current economic situation through a broad-based political arrangement. Uteti ungi uria ukoretwo ukionekana torahingica Ruto wira-ini wake ni kugagaya kwa ndugu gatagati gake na munini wake Rigathi Gachagua, uteti uria utigite ona gitaro kia Mount Kenya kigayukanite. Twina ruo rwa maendeleo gukorwo mategukinyira andu aitu atongoria makirua magicariria mao. Manifesto ya
Kenya Kwanza government gutire handu yaugite thutha wa miaka 2 ni makagira Rigathi wa Gachagua gitio yaugite mathie kuria ta leader of majority ni ageciria horo wa kahua macani na iria. Tulipokuwa tukitafuta uongozi huu tulikuwa tunasema ni pesa mfukoni. Gukoretwo na mateta maingĩ megiĩ tabarĩra ngũrani gũkorwo cikwamĩte gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria cia waki wa barabara, thirikari ĩkĩonekana gũkorwo ĩhatĩkĩtwo nĩ bajeti. Miradi mĩingĩ ya barabara nĩ mĩkwamu na nĩguo ũhoro wa maguo nĩguo kũrĩ nĩ tondũ wa mbeca, wagi wa mbeca. Tutahakikisha kwamba yale yote ambayo tuliweza kuahidia wa Kenya tutaweza kufikia malengo hayo. No ona thengia wa Mwaura gutetera thirikari augite ati a Kenya no magobatara gweterera nginyagia mwaka wa 2027 niguo makona umithio wothe wa thirikari. Tuipatie hii serikali muda na natumai tunaposonga kufika mwaka 2027 watu wataanza kuona mazao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.